Okay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Baba wa mbinguni, Muumba nisaidie, viongozi Muumba wetu, pokea sifa ndani yetu, kimbilio nene nasi, miujiza tunaingoja, uliambia Musa mtumishi wako wewe vile itatenda wajangilio, Muumba wangu na kungoja, Mungu wa Musa, Mungu wa Elija, itawale baba yetu, ita mingi niongoze, mbele yangu wametega mitego mingi, ikifika ipate Yesu Kristo umeondoa vita zote mbele zetu, adui wangu watainua, niwezeshe Jehova Jireh, shuka Baba, niwezeshe kwa vita zote, uliambia Musa mtumishi wako Yesu Kristo, uende uniletee watoto wangu, sasa wakati umefika, nitume Baba kiongozi, nitume Yesu wangu, nakungoja ewe Baba, Jehova Jireh, nena nami nakungoja, kanisa lako linakungojea, kila mmoja ndani yetu, Jehova, Mungu wa Musa, Jehova, Mungu wa Elija, Jehova, Mungu wa Isaya, nena nasi twakungojea, Jehova nena, twakungojea, Jehova nena, sani Baba kwa nguvu zako, pigana vita zote, vita zote, Yesu wangu, Yesu wetu, Mungu wa Elija, Mungu wa Elisha, pigana vita, pigana Yesu, nakungojea Baba yangu, nena nami nakungojea, Mungu wa Elija, Mungu wa Elisha, kanisa lako twakungojea, nene jambo siku ya leo, ongea na watu wako, shuka Baba, Eloi, Yesu Mungu wa Elija, Eloi, kimbilio Muumba wetu, sani Baba nakuinua siku ya leo ndani yangu, pokea sifa utukuke, sani Baba mwenye nguvu, uwezo wote, shuka Baba, sani Baba, matendo yako ni makubwa ndani yetu, nikikuomba nijibu Baba, nikibisha fungua Baba, Eloi Yesu, Eloi kanisi, nakungoja Mungu wangu
Yesu wangu awafaka I'm just with Jesus Christ. Jehovah nanasi manabii wako efayofi shuka baba sadi baba takungojea kila mmoja na moyo wake, usipite kila mmoja. Eloi, 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 Muumba wetu. Eloi, 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 shuka Baba, pokea sifa kiongozi. Muumba wetu, shuka sasa. Eloi, Eloi, Jehova nena. Eloi, Eloi, pokea sifa kwa manabii. Mungu wa Elisha, Mungu wa Musa, Mungu wa Elijah, tenda miujiza ndani yetu. Baba yangu nakupokea, viongozi